ya copy person nim na just watch na me yere birthday sabe pepe eno so mpene na na be here trust with the person I know about the chance am I the chronicle the obokrata na Francis Walabadi Malcolm was here near sister Evelyn Asari a birthday enti am wishing happy birthday Emmanuel right the chronicle the obokrata na mekita wa na hwadi mu ha kabra watch the akumensa Western Regional Minister nimfo nyi da ha ana onka za asem we ya che ho da wura o siem nana onka Jeff Kwame siem man hene de obiebie mu ma honorable nana mutum za we mini honorable pa what's on patch on patch na de nwanwa ne sase mpase ye nyina ye tu odi nkomo yi na sabe nkomo aye di kra no anka emfasa asem no na ye be hekwan be fa so a eno krampo nam se minister bia ne koy no so kwa akosra ane honorable Matthew Poku Prempe enaja wo na regional minister tire ye ko ne di o mani form ko no mo ba no mo di nkoma na se akwa ga ma we mo ne be de o mo no mba anya izo na asa mi she be banana de nana wadaro ma we yem sa ho ya kakra kan kona na kaka se wanyi che ne ni ade na se mo ko tu se nipa mi no ku abuja se na no na em se bibi wo ena panyine se kraman dada wo de asem dada na ka sa pepe itino na so mpacho ne mpacho tina wono fia wadie ani fia wo regional minister wadie no me pa ite panyini akura anya asemo a ready for ba so regional minister dey akura da wono so ye nana etina na se wo mpacho ne mo amuka so mpacho no munya aka itinese se nana ne regional minister na enya itinese atikatika sa pepe etinese se emunsem eno no Pacho Rina for ni so. NDC cut national security to size. Sir. NDC. Na say amani omo asem. NDC. Okay. Me ka say nipa ndo so no mayi bi afiri. Oh there. Na amani amani. Mo so do manu atum. Amani sa atum. Mo say na no city Rambo Star arrest here course. Be 2019 mo so sa so bi course so. Say na ya was it ajo gan we friends say. Ajo for say Ojafo. One guy yet see omo ekwe no mo yetu. Online je omo laptop no mo say omo hacking you. Ojafo. The other one na me refi. Yeah. Me no mo call the same page. Once omo for a demand kwa makrata ba bonte ze da sepa omo say mpanifo hwe na sa ayi no mo fama bonte. NDC for mpanifo so do ma no atum. Wo hwe ha say ya ye onmonyafo asedu nkatia general secretary. Adema NDC sa ne ma no ekoso no. Ye di World Press Day kwaranche. World Press Day. World Press Freedom Day. Ye di yenche. Ana omo ko cha ahomam say omo ko complain center. Bibi ha wa obetima atwere de akọ. Na enya ndi bo so me kora na mo tichiri ye ya. Na ne entron fan koi. O say. Say. Eja complaint center o hu. Na fa na ba hwehwem. Ano ne asem. Say na Prempark for sink be ya nka yente ekuo bi a wo monye partisan, ekuo bi a wo monye interested parties. Na wo hwehwem. Na ekuo be ya na enye partisan wo mayi mu. What if for the young partisan? Oh, now, what started be no man is such a woman. Now, for another galam says Cabeta, yes, you want some alcohol. Today, we are not watching in a casawa. Ayo, Mamma Fagalam said, ye, and ye. So for Penina, one on our open arms ministry, Jesus Chapelano, Kumasi Apostle Coffin Kansas Akode, and so did I know to excavator, yeah. Penifo ye ntwa jantu na mano ntwa jantu ndie ma nani abre ya se MPP ma me bi kejemfo a o ma shin de MPP national women organizer abrante na omukoto no hona na na kase ma me ne dia na ma me na kasa de onyamba bonte ma out me ka say ne dia na enya ne dia onyamba bonte but abrante ne na si super pop say dia adwuma ya ma me ya ma party nyina no ma be share dia nti say abrante ne boa ye boa oh okay ai video na na ye hwe no de na da page ni abrante ne boa ye boa because ma me na kasa mbe kasa on the o ma bonte o me ka nti Omeka si ahye na fidie nti za brand ne de asem oto ma me no so aye besere ma me kejemfu asebo ombeka na Ghana fo nti afidie ne boarding $120,000 afidie ne boarding enough $120,000 ni ye shidodo sa na enough $120,000 no kra no
menye ni say mono na sa home use ye ne bia na sanse nanu bia ba ku bia ase ye di anu sei na mudu koza okay kama muda ho no da bia no ne dia na nya galamsey sai no de beti odonum odo ne nsuo kati mi me fitro no beti mo potamu nyina nyina sisi ose da bia ho yo Jimmy ai trouble ko me bi no kra friend say Moses anim oh gates de nyame ando Moses anim ya de o oza boyi ekwa ne na enye na gates de ni bi o de gates de ye ene mo na boyi onu ni fie na ni mo da o ni nyansa no ahwie chepenza gu ho ya sebo etu onu ni fie na ni mo de ejai so tebe mo ai ahwie chepenza gu ho ya ka nyina anye ya difa eyi ho yellow house anyo difa obefa ye bo ajanhye de befa cemetery ho me say difa to say de odi be pie champion ho no de kwa abodwe senye de kwa momolenye asofa new station kwa de gata de ye ni no ayi oh ya samo ono abo gata de jajajaja mo yi gata nefa yi ka lomnava yo ho de nduru abedwane ekwan no me say ya gata de fo o ka say ya sheda pa na ya de grenade abehye fa na ya blast me say abusia ye me ka yi me kwa ho na MC no ho no ye hwan ya wono so be ba na ho me ka chiro oh na say me ka chiro nya betre me ka chiro me ka se min tumi kan ni na ne me hyehyɛ ba ba e wom sa we dia we bia na me advocate adwa nya betre na obekwa ye bebo onkwa ye bebo asundwen kan ba asempa me ba na so be sa ba de anke be mo ba jomo sore mpo mo mra fire se me musa o se so dem fire fire oh yes kukuo mu a yo popular pa wo so pa cha check asunafo South DC o say we say bon su senior fire o interest in say oh teacher fire so tie ye fire o interest in say I have kukuo mu o interest in say me kwa check him asunafo South DC na teacher fire na fa ka ho en so ba adwuma na so wa mo adwuma na ye so be ba na wo ma no so dia na de calculation eti o chen na sem na wa ha the new crusading guy o chen ne say said your man for see sensuo wo Ghana sene bompe dada day was one pay yes say suban essence wo duma kuma bo ade bor yesu wo de man yen na kwhwe na akoto o kwhwe se de yesia sensuo pa wo Ghana na esuo bremu pa achenkwa na nom no nka wo mo de wo sapem mo bo e de bon samrane abusia asundwen kamo na se ade wo mpe wo se mo amoya sa munyai mo sorry ko